E kaha nei Te Upoko ki te karo, ki te piu i nā hope, anō hoki ki te riro he tupu manawa mā rātou. Ko Waihora e nei e kaha nei ki te hiki i tā rātou mana, anō hoki ki te karo i nā ringa, ki te karo anō hoki i nā hoariri. Ko Waihora e nei, kua tai mai rātou ki te mura o te ahi. Ko Waihora hoki e nei, e kaha nei ki te whakapiki i te taonga tākaro ki tō rātou takiwa. Our two ropu have just finished, who will now join the ranks, and Waihora coming through with the win and coming through to the tournament for the first time. Great to have them a part of the kaupapa and to have the kaupapa growing in te waipounamu. Anei, hei whakaatuhia ki konei ki te ika Māui. Mihi ki a rātou o Waihora o te rāwa rātou kai tautoko, and a mihi and a big mention to 374 and seeing a display of the skill, seeing a great display of their ako. Māori active.